umugore witwa Marioneri yaravuze ngo iyo aryamye ngo azashira habiri ya hafi yiwe ngo agashira ni ngo na toronovisi ku ruhande ngo akavuga ngo intambara y'umubiri niza ndakoresha ino toronovisi ngo niyo umwuka nayo niza ngo nivyanditswe birahari tuzamurire data icubahiro. Haleluya! ngo ugende ugisha ijambo ry'Uwiteka inama. Haleluya! ugende ngiyo password ngiyo ugende ugisha Uwiteka inama. Yes! yaravuze ngo tukiri mu isi ngo dufashe igihe mu ntambara. Haleluya! turi muri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Ni iryo jambo gusa, nta mugwayi urimo abazima. Iryo namara ngo mutuzanire igisubizo hano kivuye muri iyo laboratoire, kizane hano maze turebe. Mani hawe icubahiro. Kindi kandi turashima Imana kubo twabonye tudaheruka, kuba Imana yemeye ko duhura tukiri bazima, turabishimira Imana. Haleluya. Mazina nitwa Shaka Fred, ntuye i Kampala, sengera muri Methodiste. Ndagira ngo nibyo aba ADPR bazavuga ngo ibindi ngo Imana iduhanana umugisha. Amen. Ibindi Imana iduhanana umugisha. Nshimiye umukozi w'Imana Stefano twarazanye, twahuriye kuri bisi, inzira turayisangira kugeza tugeze hano. Kuba rero tusanze wateranye wagiriwe ayo mahirwe, Imana iguhe umugisha. Tugiye kuganira amagambo y'Imana, umwanya munini baduhaye, tubane natwe turabakiriye. Twishimiye kuba muri gospel cyane. Amen. Bishop avuyeyo aza dusura kenshi, kimwe nuko natwe iyo tugeze hano tuba twifuza ko twogera hano tukababona. Imana ibaha umugisha. Twaravuganye tukiri Uganda, ndetse na Stefano twaravuganye n'abakiri mu yindi safari. Kuba rero ibyo twasezeranye bibaye, turabishimira Imana. Reka dusome Bibiliya tumara tuze kuganira amagambo y'Imana. Some mu gitabo cy'Abami ba mbere 22, turahera ku murongo wa 5. Abami ba mbere 22, turahera ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 8. Haravuga ngo Yehoshafati abwira umwami w'Abisiraheli ati, ndakwinginze ubu banze ugishe ijambo ry'Uwiteka inama. Nuko umwami w'Abisiraheli ateranya abahanuzi ari abagabo nka 400. Arababaza ati, ntabare Iramoti Gileyadi cyangwa ndorere? Baramusubiza bati, tabara kuko Uwiteka azakugabiza umwami. Kuri 7. Ariko Yehoshafati arabaza ati, mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumubaze? 8. Umwami w'Abisiraheli asubiza Yehoshafati ati, hasigaye undi mugabo twabasha kugisha Uwiteka inama, ariko ndamwanga kuko atampanurira ibyiza keretse ibibi. Uwo ni Mikaya mwene Amura. Yehoshafati aramusubiza ati, mwami wivuga utyo. Amen. Tugiye kuvuga aya magambo abazi iki kibazo ngo umujanama wawe ninde? Haleluya. Umujanama wawe ninde?
niryo jambo tugiye kuganira muri uyu mwanya muto Imana iduhaye. Tudatinze muri aya magambo y'Imana tuvuye gusoma, twagarutse ku ijambo ku mazina y'aba bantu bakurikira. Twasomye ijambo ry'umwami Yehoshafati, umwami w'Abayuda. Turongara tugaruka ku rindi zina ry'umwami wa Ahabu wari uyoboye Abayisiraheli. Nico kiganiro tuvuye gusoma, arico twakuyemo iri somo rivuga ngo mujanama wawe ninde. Amen. Aba bagabo bombi byumvikane neza ko mwabyumvise ko bari abami, ngo bukeye umwe muri bo ngo asanga mugenzi we, ngo aramubwira ngo nifuje kukugisha inama, kandi unyemerere mu nama ngiye kukugisha uyingire nk'umuntu uri bugufi bwanje kandi tunganya ubushobozi, ndetse rimwe na rimwe n'imyumvire turayinganya. Rero unyemerere mu kibazo nkuzaniye ubashe kungira inama. Abanyarwanda bazi kubivuga neza, bajya bavuga ngo amaboko ngo ataresha ngo ntazaramukanye. Tuzamurire data icubahiro. Haleluya. Ariko yasanze umwami mugenzi we, aramwegera aramubwira ngo nzi neza ko uri umwami w'Abayisiraheli, nanje nkaba umwami w'Abayuda, none nje kukugisha inama. Wemere iyo nama uyingire nakwizeye nk'umujanama. Muri ubu buzima nta muntu ubaho utagira umujanama, kandi nimba ubaho ntawugira. Usubira inyuma witekerezeho, ukurebera umuvyeyi akubera umujanama. Kampani zikomeye, imiryango mpuzamahanga ikomeye, abagize ico bageraho bakomeye, nta handi babikuye mu kugisha inama. Bwana sifiwe. Babikuye mu kugisha inama, kandi abajanama ni benshi ariko abukuri ni bake. Aravuga ngo nizeye kuko uri umwami mwiza, ungira inama yuko twabigenza. Ngo aramubaza, ngo arababwira ngo mwabantu mwe, ngo muzi kuko Ramoti Gileyadi ngo harahari, ariko ngo kuri none ngo hari mu maboko y'abandi. Wese twotera Ramoti Gileyadi ngo azohatsinda tugatabaruka. Bwana sifiwe. Tuzamurire data icubahiro. Haleluya. Murabizi kuko Ramoti Gileyadi hari iwacu. Uzi ko ibyo wagiraga bitakiri ibyawe, kurabyiyumvira mu mutima. Urabizi ko ibyo warugira bitakiri ibyawe, babibohoje kandi bakabitwara. Warubizi amasengesho yawe yo mu gitondo kutakiyagira. Waruzi kuko impano wagiraga utakiyigira. Urabizi kuko Ramoti Gileyadi ni hehe? Ni cya kindi wari ushoboye ngo umare urakinanirwa, intege nke zirakurembya, ziragutera, ngo zimare kugutera ubura ukuboko, ubura ibitekerezo, ubura itike mu bitekerereze, uraryama urasinzira. Ngiyo Ramoti Gileyadi yiwawe. Nico waje kumbaza. Aramubwira ngo ndakwemereye, nta bindi, ni urugamba kugira ngo wigarurire Ramoti Gileyadi, ni ukurwana. Nta ruga, ni intambara. Yesu yaravuze ngo tukiri mu isi ngo dufashe igihe mu ntambara. Haleluya. Turi muri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Umugore witwa Mama Lionel yaravuze ngo iyo aryamye ngo azashira habiri ya hafi yiwe, ngo agashira
ngo na toronovisi ku ruhande ngo akavuga ngo intambara y'umubiri niza ndakoresha ino toronovisi ngo n'iy'umwuka nayo niza ngo n'ibyanditswe birahari. Tuzamurire data icubahiro. Haleluya. Umujanama wawe ninde? Ninde mujanama ugira? Umujanama wawe ninde? Umujanama wawe ninde? Aravuga ngo ndakwemereye ingabo zawe, ngo ingabo zanje ndaziguhaye kandi ngo ziguhanye n'ibikoresho byose uzivange n'izawe ngo zose, ngo numara muje ku rugamba ngo murebe ko mwotsinda ngo mugatabaruka. Ariko ngo aramubwira ngo ngiye kukubwira ikintu kimwe, ngo ugende ugisha ijambo ry'Uwiteka inama. Haleluya. Ugende, ngiyo password, ngiyo ugende ugisha Uwiteka inama, amaze watsa umuriro. Ariko nimba nta jambo ry'Imana uzihorere. Ngo yamamubwira ngo nukuri ndabizi, ngo yamamubwira ngo ugende uhamagara abahanuzi, abavangiwe n'abataravangiwe, abakiba ku murongo n'abawuvuyeho, abaharitse n'ababuze bakagenda mukaba mwarababuze. Ubazane nibamara ngo bicare hasi ngo ubabaze ngo se dutabare tuzatabaruka. Ni iryo jambo gusa, nta mugwayi urimo abazima. Iryo namara ngo mutuzanire igisubizo hano kivuye muri iyo laboratoire, kizane hano maze turebe. Tuzamurire data icubahiro bari mu materaniro. Haleluya. Aravuga ngo ubugenda ngo barahamagara ngo bageza abahanuzi 400 ngo barabicaza ngo barababwira ngo mwabahanuzi mwe nta kindi gitumye tubahamagara, mubaze Imana nimba ya motirigeri yadara hacu uzohatugabiza. Umutima warambwiye ngo impamvu abahanuzi bazatinya kuvuga ngo nukubera ko baba bazi neza ko mu mitima yabo ico bagiye kuvuga atari ukuri. Ariko nta muntu wotinya umwami yavuganye n'Imana, ntawe. Tuzamurire data icubahiro. Haleluya. Ngo arababwira ngo mugende. Ni umwami wavuze ngo musenge, pana pasteri, si mwarimu, si n'abadiyakoni babivuze. Umwami niwe wavuze, si bishop wavuze. Umwami mwinjira icumba, abaza bagwara stoma n'abataza bayirwara, hariho ubuyumbe benshi bazakwepa amafungo, mubazane hano maze turebe babaza Imana. Mubazane ngo barabazane bageza 400 ngo barasenga ngo bazana igisubizo. Wabambe bahamagaye barababwira ngo igisubizo twakibonye, suite yabonetse. Zavuze ngo mugende mutabare muzatabaruka amahoro. Niko zavuze ati nuko cyo gisubizo caje. Yehoshafati ngo arongera abaza umwami yahabo ngo aramubaza ntese nta wundi muhanuzi woba wasigaye ahangaha muri babandi bataza bakunda kuboneka uhari ngo nawe tumubaze? Ntawe. Ngo aravuga ngo uhari iwe mureke ntaza hanura ibyiza, azatubwira ibibi gusa. Ngiye kukubwira ibintu bitatu bizotuma umenya ko umuntu akwanga. Bwana sifiwe. Ibimenyetso bitatu bizokubwira ko umuntu akwanga. Tuzamurire data icubahiro nimara mvuga icambere. Icambere ngo azakohereza ku rugamba yananiwe. Umuntu kwanga neza bwite pastor azakohereza kugwana intambara yananiwe, byamunaniye bwa burundu, agakenera ngo ari we wirwana. Iya kabiri aza guha impano yanga. Umuntu kwanga neza ikimenyetso cya kabiri cyerekana ko kwanga, aza guha impano yanga. Icya gatatu uwo muntu ngo ahora yamamaza intege nke zawe, ariko ntashobora kuvuga iciza washoboye. Ntibishoboka ko yokivuga, ntibishoboka. Ahora yamamaza harya wananiriwe, ariko ntashobora kuvuga aho washoboye. Ibyo nivyo bimenyetso biranga ko umuntu akwanga.
neza uzorebere muri ibyo uzombwira ngo aravuga ngo aranyanga ntiyompanurira ibyiza. Ese ubundi guhanura biva kuki? Ni ubushake bw'umuntu? Intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Intambara urwana none nibwo buhamya. Haleluya! Tuzamurire data icyubahiro. Haleluya! 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 Arabaye mumureke. Oya mavuga ngo arahari ni mwene Mikaya yitwamura. Uwo nguwo arahari mugende mumuzane. Ariko naratangaye. Nasomye Bibiliya iravuga ngo umuntu batumye kuja kureba Mikaya. Ngo yararushitse aramubwira ngo Mika, amagambo araha. Ngiye kukwibira ibanga udashikari ugapfa. Ngiye kukubwira amakuru yo mu muhana ari uza kuvuga. Ngiye kuguha igisubizo ureka kwiri kuvunika. Abantu benshi ubuhanuzi babugize amakuru yo mu muhana basanze, makuru yo muri quartier elos. Tuzamurire data icyubahiro. Haleluya! Haleluya! Aravuga ngo ngiye kuguha igisubizo. Yego. Numara ureke kwiri kuvunika. Kera bavuze ko bazotabaruka. Nonega ushikwe wunge muri abandi nawe ari kuvuga batagucisha urwembe mu ijosi. Tazavari ndakuzi woshika ukavuga ibyo abandi batavuze. Woshika wamara ugatangira kuvuga ibyawe. Ngo nawe nyine arabitekereza. Ngo aravuga ati se ubundi wa mugani uko nopfa noba nzizike. Bibiliya iravuga ngo umuntu utazogandukira umwami, ngo umwami azomugire gute? Ngo agomba kumwica. No ndahebye. Agomba kumwica. Ngo aravuga ngo ese nubundi uko ngiye kuzirike. Niki ngiye kuzira? Tereka ngende mbanze menye ibiriyo. Mbanze ngereyo. Ariko ngo umwami ngo yitegereze Mikaya. Ngo aravuga ati sha, nawe uravuze ngo ngende ntabarenzo tabaruka. Oya amavuga ngo nukuri. Ukukuri kuri mu mutima wa Mikaya. Ukuzi ukuri kuvuye mu mutima wa Mikaya. Ngo nkurahize kangahe kugira ngo utubwire uko bimeze. Kurahize kangahe? Ngo yamavuga ngo ngiye kubabwira ibyo Imana yavuze. Nibimara bicaho biciye. Yeme Imana yakwizeye ikagira ikiguha ikigucishijemo. Nawe gasi wowe uzukivuga uko wagihawe. Uzukivuga uko wagihawe n'Imana aba ari kugitanga. Niko kwiza. Namara Imana yemera upfe ariko wakoze ibyayo. Wemera upfe. Hari n'abandi batanze abana babo kubwo gukunda Imana. Intumwa nazo zapfuye urupfu rubizira kuri. Haleluya! Haleluya! Ngo n'abandi nabo ngo banesheje iyifu. Ubu nyine ngo ntibarahabwa ibyasezeranijwe. Ngo baragutegereje. Nutananirwa baragutegereje. Baragutegereje kugira ngo muzahabwe ibyasezeranijwe. Baravuga ngo nukuri. Nuko niko bimeze. Baramubwira ngo nutabara. Ngo ntuzotabaruka. Ariko ngo bimubwira muri filozofi y'ubwenge. Ngo aramubwira ngo ko ndareba ukabona imisozi ya Isiraheli ngo yuzuyeho zino ngabo. Ngo zibeze nk'intama ngo zidafite umwungeri. Byasobanuraga iki? Byasobanuraga ko umwami
ariko wewe uzutinya gutanga message uragirana ibibazo nubundi ga byarabaye uvuge ikivuye ku Mana namara Imana ikora ibyayo ikora ibyo igomba gukora. Hayo yote haleluya Amen. avuga aya magambo aravuga ko ndareba ubwoko ngo babona ngo butatanye ngo bumeze nk'intama zidafite umwungeri ngo bisobanura kuko nyirazo azoba yagize imbogamizi atangamiya ahabwe nugenda hari ikirabo Mana ukabaje kukwereka ko byose bishoboka. Yarabiye wewe se ndasezerano yarafite. Haleluya amubwira aya magambo ngo amara yamavuga ataho nakubwiye gute nakubwiye ngo uyu wacu uyu nakanefu numupanga kene ngo baguhanurira ibyiza wewe uri mwiza imirimo yawe yo tuma message ziza ari sawa Bwana sifiwe. Amen. Aramubwira ngo ntuzotabaruka neza biragaragaye kuko utazotabaruka imyitwarire yawe yo tumutabaruka cyangwa ndutabaruke. Umugabo witwa Bamporiki yanditse igitabo aravuga ngo icaha kuri bo ngo igisebo kuri nje. Bwana sifiwe. Aravuga ngo icaha kuri bo ngo igisebo kuri nje. Uzawe yabwiraga bakoze jenoside mu Rwanda arababwira ngo mwisha abantu mukora icaha ariko natwe igisebo kituriho. Hari abantu benshi baza kwamamaza ibyo abatenzwe bo bakigira abere we. Haleluya. Amen. Hari abantu mu mvugo zabo za buri munsi barishanye bagera mu ijuru niyo batuye kandi babajanye kuzimu babagezayo babajana kwa Rusufero ubu batuye baba kwa Satani. Ibo bijanye mu ijuru barashika baratuye bari kumwe ngo nibizima n'abakuru n'abaserafi ngo ko baravuga gukomera kw'Imana bafata abandi barabica babajana kwa Satani barabicaje mu mvugo zabo. Tuzamurire data icubahiro. Haleluya. Haleluya. Ivugo yawe imirimo yawe ya buri munsi umujanama wawe ninde mujanama ugira mvuko yabivuze muri Yohana 8:32 yaravuze ngo abwira abayuda bamwemeye ati Bwana sifiwe ngo arababwira ngo muzamenya ukuri ngo kandi uko kuri muzomenya ngo niko kuzoba batura. Niko yavuze uko kuri muzomenya niko kuzaba batura. Imana ishaka icyo Imana ishaka ku buzima bwacu nuko dukora ubushake bwayo, nuko Imana ihinduka umujanama wacu, nuko Imana irifuza ko dukorana nayo, ntiyifuza ko tuyemera ngo nitumara tureke kuyemerera. Imana yifuza ko tuyemera tukongera tukayemerera tukabana nayo mu buzima bwose. Tikeneye iruhande rumwe nka kwa kundi muza muvuga ngo yaye ngo izireba ku mutima. Suko izo zireba ku wawe wenyine abandi hibarebe. Wohereze guterana umutima uze kumva usigare muri saro.
maze turebe. Bwana asifiwe. Amen. Icyo Imana idushakaho ni ukubaho mu buzima bwejejwe. Ni icyo Imana ishaka. Ni ukuri gukorera Imana ntabwo bigoye, ariko kandi ntibikomeye. Umuryango wa Kristo si umuryango utagira ibibazo, ahubwo ni umuryango utekereza uko wikura mu bibazo. Uwo niwo muryango wa Kristo. No mu miryango yacu tukiri mu isi, niko Bibiliya yavuze ngo dufashe igihe mu ntambara, ntabwo twobura ibibazo tukiri mu isi. N'umuhanuzi uzoza akababwira ngo ntimuzogira ibibazo, muzomenye ko ababesha. Ariko muri ibyo bibazo ngo mugomba gushaka, haleluya, mukamenya ngo se muri ibi bibazo turazitwaramo gute, ni gute twitwara muri ibi bibazo. Ariko uwo babwira abakecuru akababwira ngo ntimuzogira ibibazo n'abana banyu, kinyoma azobatemera bitaka. Nibuca bibasange mu gitondo butaraca. Munsi muzohura n'abahanuzi magana bazobakora. Bwana asifiwe. Umujanama wawe ninde? Umujanama wawe ninde? Bwana asifiwe. Umujanama wawe ninde? Muri uru rugendo rwo kuja mu ijuru, umujanama wawe ninde? Utekereze umujanama ugira. Numara gutekereza uwo mujanama, nubona ko akwiye, mukomezanye. Kandi nureba ukabona ko uwo mujanama adakwiye, umwihorere, uyoboke Yesu. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo inshuti zo mu isi ngo ntakigenda, ngo ziri mu kugukunda, ngo mu gihe uri mu byiza, ngo ariko wamara kugera mu mibabaro ngo zikaguta. Abantu benshi bakunza bafite. Ari umunyarwanda waririmbye aravuga ngo abantu bubu ngo iyo baguharaye baguhaga hari, ngo ariko baguhararuka bakaguhaga hino. Ngo iyo baguharaye ngo ko afite niko azayamaguha, ariko ngo yaguhararuka ngo akegera gahini nako akakaguha. Yaguhawe afite isha gushakaho. Woshobora gucuranga akompanye mabena ya indi yicerekezo? Arabizi. Turakwizeye natwe. Uracuranga nitumererwa neza turayisirimba, kandi nitumererwe neza mu mutima twicare tudasirimba. Nabyo birashoboka.